И в связи с этим Un šai sakarā я написал открытое письмо es esmu uzrakstījis atklātu латвийской vēstuli общественности, Latvijas sabiedrībai, чтобы выразить lai izteiktu недвусмысленную позицию, nevis divdomīgu pozīciju, которую занимает новое поколение kura ir jaunajai в paaudzei современных реалиях. šīs dienas realitātēs. Итак, Un tā. демократия – это власть большинства, а не диктатура секс-меньшинств. Demokrātija tā ir vairākuma vara, nevis seksuālo minoritāšu diktatūra. Несправедливость где-либо является угрозой справедливости везде. Netaisnība jebkur ir draudi taisnībai visur. Мартин Лютер Кинг. Mārtiņš Luters Kings. Можно ли сравнивать движение прав гомосексуалистов и движение за гражданские свободы? Vai var salīdzināt kustību par homoseksuālistu tiesībām ar pilsonisko brīvību, ar cīņu par pilsoniskajām brīvībām? Наш ответ категорическое нет. Mūsu atbilde kategoriski nē. То, что Библия называет грехом, не может в обществе претендовать на равноправие. Tas, ko Bībele sauc par grēku, nevar sabiedrībā pretendēt uz līdztiesību. Мы верим, Mēs ticam, что Божье Слово, а не человеческое, ka Dieva vārds, nevis cilvēka vārds, является главным и решающим. ir izšķirošais un galvenais. Если Библия называет гомосексуализм мерзостью, мы не имеем права использовать другие определения. Ja Bībele nosauc homoseksuālismu par negantību, mums nav tiesību izmantot citus apzīmējumus. Такова наша позиция. Tāda ir mūsu pozīcija. Мы осуждаем гей-культуру, потому что ее осудил Бог. Mēs nosodām geju kultūru, tāpēc, ka to ir nosodījis Dievs. Вот почему невозможно одновременно защищать и гомосексуализм, и христианские ценности. Lūk, kāpēc nav iespējams vienlaicīgi aizstāvēt kā homoseksuālismu un kristīgās normas. Только отвергнув Библию как источник истины, а Творца как законодателя, можно утверждать, что гомосексуализм – это норма и адекватный стиль жизни. Vienīgi noraidot Bībeli kā patiesības avotu, bet radītāju kā likumdevēju, var apgalvot, ka homoseksuālisms ir norma un adekvāts dzīves veids. Защищать права геев и лесбиянок может только то правительство, которое осмелилось Библию, как высший закон жизни, выбросить на задворки. Aizsargāt geju un lesbiešu tiesības var tikai tā valdība, kas uzdrošinās Bībeli kā augstāko dzīves likumu izmest pažobelē. Демократия – это власть большинства, а не диктатура секс-меньшинств. Demokrātija tā ir vairākuma vara, nevis seksuālo minoritāšu diktatūra. И если правительство страны, защищая права геев, попирает права традиционного большинства, это уже диктатура. И в этой стране с демократией все покончено. Ja valsts valdība, aizsargājot geju tiesības, ierobežo tradicionālā vairākuma intereses, tā jau ir diktatūra. Un šajā zemē с демократией demokrātijai ir pienācis gals. Картина Репина «Приплыли». Да здравствует КПСС, Waffen-SS и Майнкампф. Repina glezna atpeldējām, lai dzīvo PSKP, SS ģerboņi un darbs mana cīņa. Нужна ли гомосексуалистам демократия? Vai homoseksuālistiem ir vajadzīga demokrātija? Наш ответ – нет. Mūsu